Osim mene. Evo vidite. Imam na YouTube film. Ko je stavio? Ja. Da, ne znam kako je pravilo, tako da ja... Ovo nije dobro. Čekaj. Maro je došao se zajebavati, a? A, to je... Prije zajebavam, pa prijedemo svako svoj... Znaš šta, odi mi ipak na svjetlo malo. E, to. Intimni kadar da uđem. Dobro, mi dugo tradicije. Evo, sad ću dugo još možete, vidiš? Da. Eto, ova ruka. To je ovo. Baš treba kao da... Čekaj, ovako. Vidi. Sad će gore, dole, ajde, to. Evo. Bravo. Što nam se predstavi, ispričaj, što je ovo? Ajde. Dobro, to je... Ali to pričaš šta za svoje pokoljenje buduće? Za moje buduće pokoljenje, dobro. Evo, izložba od 3 ciklusa fotografija, 44 fotografije koje su nastale u razdoblju od 5 do 7 godina. Prvi ciklus je Crno-bijeli, pristanište na Pagu, prizna Žiganj koje više ne izgleda tako jer je renovirano u crno-bijeloj tehnici. Zatim sljedeći ciklus 2 grada, Rovinj i Zagreb. Priča je u tome što sam zapravo u ta 2 grada proveo najviše vremena u posljednjih pa skoro 10 godina. U Rovinju zato što sam vodio studente 2 puta godišnje u svakom semestru na vježbe, a između ostalog sam i radio često, tako da se to i poduplalo godišnje 3-4 puta. A Zagreb, naravno, živim u Zagrebu, pa eto to mora biti moj osnovni motiv. I zadnji ciklus u kojem se govori o našoj zgradi, našoj matičnoj kući HRT-a, gdje zapravo živim i radim dobar dio svojeg života. Priča je u tome zapravo nekakva intimna priča moje prilagodbe na novi posao. Ja sam bio fotograf, a sad sam postao kamerman i taj zapravo šok promjene rada iz eksterijera u interijer i moj doživljaj tih promjena. Dobro, sad nam još reci koji je datum i ime i prezime. Datum je 5.4.2022. Nalazimo se u Zagrebačkoj Dubravi, u Zagrebu, u Kulturnom centru Narodnog sveučilišta Dubrava, u galeriji Dubrava.
smo probali. Sad malo popustili. Lijep pozdrav svima, mi smo Krasni band, Vojta Krasni. Svirat ćemo prvo jednu pjesmu po njegovom izboru, a onda ćemo ući u govor. Krasni band. Dobro večer svima. Evo dobrodošli nam u Kulturni centar Dubravi, u fotogaleriju Dubrava koja evo fotogalerija koja bilježi 11. godinu postojanja. Mi smo preskočili već 80. izložbu, nalazimo se u potpuno jednoj novoj fazi stvaranja i izlaganja ovdje. Naime, prešli smo u sferu jače izložbe, bolje izložbe, traženije izložbe, probranije izložbe. Interes je veliki i oni svi koji žele izlagati dalje ovdje 2024. nadalje mogli bi nešto naći mjesta. Pozdravljam Dubravčanina, našeg sumještanina, Krasnodara Peršara, autora ove prekrasne izložbe. Autora koji inače se pojavljuje na našim izložbama ovdje, voli prokomentirati fotografiju i jako je otvoren
upotrijebit ću jednu riječ, normalan. Znači, dostupan za bilo kakve komentare, razgovore o fotografiji, o kadriranju, o kamerama, o fotoaparatima i svemu ostalom. Ja se zahvaljujem autoru na ovoj izložbi pod naslovom Promijenjene forme. Zahvaljujem se i svima vama koji ste došli ovdje, bilo sa naše televizije, bilo kao umjetnici, bilo kao prijatelji i prijatelji Krasnodara, a i prijatelji naše ustanove, odnosno naše fotogalerije i ovog cijelog sklopa galerijskog kojeg mi ovdje imamo. Hvala najljepša. Ja mogu samo reći, volim zalajkat fotografiju bilo kojeg autora na fejsu koja je dobra, nema loše, dobra, svaka je dobra, ali fotografija koja pokazuje stvarnost, koja jednostavno pokazuje jednu živu ulicu, koja pokazuje ono što se stvarno desilo i što možeš iz te fotografije iščitati. Evo, ja tako pratim i fotografije Krasnodara koje su realistične gotovo i pokazuju u tom jednom kadru puno više od one jedne priče koju možemo svaki od nas to sagledati na neki način. Evo, to je moje doživljaj njegovih fotografija, hvala na tome. O izložbi je trebala reći likovna kritičarka Iva Kebler, no međutim ona je na putu, pa će naš voditelj galerije Sebor Vidmar, on će pročitati njezinu pisamce. Hvala. Ivan vas sve pozdravlja, uključujući i Krasnodar. Poštovani posjetitelji i prijatelji, mnogi od nas već dugo pratimo Krasnodarov profesionalni put u fotografiji i njegove fokuse zanimanja. Još u našim prvim druženjima u redakciji Nacionala, danas daleke 2003. godine, zamijetila sam kako Krasni ne pristupa zadacima površno i poluzainteresirano, samo da izvrši zadatak, već ga je tada vodila strast prema fotografiji, što je u konačnici rezultiralo zasluženo obimnom fotomonografijom Red Carpet 2005. godine. U nizu suvremenih hrvatskih fotografa, koji pažljivo, fotoobjektivom, tragaju za neobičnim i začudnim, ili s druge strane, apsolutno običnim i svakodnevnim detaljima života, i danas se ističe njegov pristup fotografiji. Dugo iskustvo rada u različitim fotografskim žanrovima, bilo da je reportarska, dokumentarna, urbana ili portretna fotografija, vodi ga sve više prema čisto umjetničkom segmentu djelovanja. I ničime nije ograničen ili unaprijed zadan, prema slobodnom bilježenju svakodnevnih malih detalja koji u njegovoj percepciji po nečemu odskaču od civila ili dosade. To mu je priznao i likovni kritičar Zvonko Maković u predgovoru monografije Red Carpet, kada ističe kako Krasnodar posjeduje sposobnost da jedan sićušan vremenski isječak proširi u narativnom smislu, ali i da fotografa nipošto ne zanima tek dokumentirati vrijeme u kojemu se zvijezda predstavlja publici, već naš fotograf traži neobične pomake od standarda, od onoga što će zvijezda ponuditi svima koji su ga došli snimiti. Takav fotografski pristup nastavlja se i u najnovim serijama fotografija koje možete vidjeti i na ovoj izložbi u Fotogaleriji Dubrava, gdje Krasnodar zaista razbija djeliće vremena na mikrovrijeme i makrotrenutke, koji za njega imaju posebno subjektivno metaforičko značenje i pomoću kojih se mentalno držao na površini zadnje 2 godine. Srdačan pozdrav iz Sarajeva Iva. Evo. Hvala. Ivo na čelapima. Radi, voli se, evo šalim. Ja bih htio da Krasnodar malo uputi koju riječ, mislim da se pripremao cijeli dan za to. Dobro večer, dragi prijatelji, kolege i obitelj. Hvala što ste odvojili svoje slobodno vrijeme i došli na otvorenje ove izložbe. Učinili ste mi veliku čast i veliko zadovoljstvo.
Ne bih duljio, mislim da je dosta toga Iva rekla u pregovoru za Deplian katalogu. Objasnila je naša zajednička promišljanja o ova 3 ciklusa koje sam ovdje prikazao. Tako da ja ne bih objašnjavao više te fotografije. Želio bih da vi ponaosob svak pokuša pronaći neku emociju u tim fotografijama. Prosto, evo, ja sam stalno nešto pričam, pa sam malo izgubio i glas i sa svakim koji je došao malo popričao, bio na radiju i na televiziji, pa se ispričavam. Eto, dobrodošli i hvala. Ja ću sada napraviti jedan presedan, mislim da me kolega Sebor neće u top strpat. Naime, stigao je probni otisak koji će biti takav kakav je potvrđen iz tiskare male monografije 10 godina fotogalerije Dubrava. Pa će evo taj prvi broj uručit. Danas je stigao, danas nek onda ide van, pa kad dođe, između ostalog su svi izlagači unutra koji su izlagali evo ovoj fotogaleriji. Krasno da rekao. Čestitam na izložbi. Hvala. Samo za kraj, htio bih zahvaliti ovoj dvojici ovdje ljudi koji vidite ispred vas. Prije 7 mjeseci Svebor Vidmar, kustos galerije, me pozvao da se priključim izložbi o Dubravi i evo, sad smo tu zajedno na mojoj samostalnoj izložbi. Hvala lijepo. Izložba je otvorena. Uživajmo, zabavljat će nas malo krasni bend. Pitao sam dečki, kad da vas najavim, ne? A veli, krasni. A dobro jeste, lijepi ste. Mislim, krasni bend. Pa nek bude krasni bend. Tu je i menadžer, gospodin Škugar, pa mislim, ja vas molim da to malo usmjerite, pa ćemo na šansonu šibenskog treba. Hvala vam najljepša, stvarno na dolasku, prekrasni ste svi, jako mi je drago da u ovakvom lijepom broju i ovakvom uvaženom društvu možemo otvoriti ovakvu izložbu. Hvala vam najljepša. Čestitam. Čestitam.